فرماون عبداللہ بن عباس اکہ دہ پنس شاگردس عطا بن ابی رباح دپنس اے عطا بن ابی رباح دپنس کیا چھُ پسند بہاونے ژے جنتی خاتون چھُ پسند بہاونے ژے جنتی خاتون دپنس آ ضرور روی زمینس پہ پکن یت بستی اندر چھوڑ یور پکن بہاونے جنتی خاتون دپنس ہاؤن دپنس ہو چھ سیاہ فام خاتون یہ جنتی اگر ژے جنتچ خاتون آسی وہ سیاہ فام کرہنہ ژے مہنز خاتون دپنس امس کیا ییژ عظمت امس کیا یوت مقام امس کیا یوت مرتب دپنس یہ آیا اک دو در خدمت محمد رسول اللہ عرض کرن اے میانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دپن بہت چھس یمہ امتچ کوڑ اخ مے چھ مرگی ہند تکلیف مے چھ گش یوان بہ چھس گش یت پتھر پیوان فدع اللہ تعالی لی ربس کر میانہ خاطر دعا مے گژھِ امہ مرض تل شفایاب کرن پروردگار ییٚلہِ أمۍ یہ کتھ ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژور امس خاتون ہن سیاہ فام کرہنہ رنگچ بظاہر دنیا اندر کانٛہہ مقام بظاہر نہ کانٛہہ مرتب بظاہر نہ حسن جمالس اندر امس کن نہ کانٛہہ وچھنے یہ کر جنتی لوکن نشانی بیان تم آسن گمنام تم آسن زاننے کا تم آسن چھپت بستی اندر آسن فرموخ امس خاتون فرموس گبرا ان شئت صبرت ولک الجنہ فرموس گبرا اگر صبر کرک جنت ہدی پروردگار دپن اگر جنت دیم پروردگار بس بروس یت مرضس اندر مگر جنت چھ میانہ خاطر ییٚلہِ مےٚ جنت دی پروردگار سُہ چھُ میانہ خاطر کامیابی اگر تہِ دیم دنیائی تکلیف تو مصیبت کر برداشت مگر ییٚلہِ مےٚ جنت دی پروردگار باقر گمرہ چانہ خاطر دعا شفایاب کری پروردگار دپنس میانہ خاطر چھ جنت کافی مگر بہت سے اخ کتھ ونن اگر مرگی ہند تکلیف روز تو روز اگر مرگی ہند تکلیف گش روز تو روز مگر میانہ خاطر کر ربس دعا پروردگار اگر امس مرگی ہند تکلیف روز مگر برہنا گس نہ گس امس گس ستر کھلن کی یہ گس نہ بے پردہ گسن کی بہ چھس بے پردہ گسن پسند کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس کوڑ ونکن پینٹ قمیض لاگت چھ گھر نیرن یس کوڑ ونکن مستس تف کرت چھ گھر نیرن اند کردار نش چھ حیا رخصت سپدمت اند کردار نش چھ حیا درامت امس چھ چشمن اندر سہ حیا یم حیش تعلیم امت چن کوڑن دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چیز یم کردار واضح تو عیان گژھِ امت چھ کوڑ نش آسن سہ چھُنہٕ ونکٮ۪ن نظرے تمام قسمچ بزرگی و برتری تمام قسمچ بڑائی کبریائی اللہ بزرگ و برتر سندس ذات وحدت حق بے شمار درود سلام بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از حمد و ثنا جمعہ کسیت متبرک محترم موقع پیٹ یت موضوع متعلق اللہ تعالی سن یسن سۭتۍ اور اللہ تعالی سن فضل سۭتۍ أسۍ زانُن ویسو قرآن و سنت چہِ روشنی اندر سُہ گوٚو نسبت یس چھِ کیا نسبت چھا دینی طور اور شرعی طور کامیابی تو کامرانی ہن ضمانت دیون
نسبت دیا انسانس دین و دنیاہچ کامیابی اگر نہ انسانس نسبت سۭتۍ عمل سۭتۍ رشتہ آسہِ. یہ پہلو ابراہیم علیہ السلام سند سیرت اندر لبن چونکہ تین یم کتھ گوش گزار کرم سماعت کرم برو البتہ یہ اہمیت حامل یہ کت کہ وقتک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اندس والد صاحبس متعلق یہ کت واضح تایا پرن یل یمن برہ کن ابراہیم علیہ السلام توحید کت بو اور اللہ تعالی سند وحدانیت تذکر خیر کورک بڑ مشفقانہ انداز اندر سمجھائک البتہ شیکت واضح لبن کہ ابراہیم علیہ السلام سن والد آزر یم سن ناو ام جٹلو ابراہیم علیہ السلام سن دعوت گرچ نسبت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب سن ام سند حق ام سید احسن سلوک ام سید خار خائی یہ پرت کانس صاحب ایمانس تو صاحب اسلامس مٹ چونکہ ساری کھت بڑ خار خائی سچ اخ انسان ربس قریب کر نیچی سمجھو پن باب صاحب بحسن خوبی مگر یہ کت لبن کہ پرت سطحس پہ کور تمو اعراض پرت سطحس پہ کور تمو انکار پنس گوبر سنس دعوتس ابراہیم علیہ السلام اگر اکس انسانس نسبت کامیابی ہن ضمانت دنیائی طور تی اخروی طور تی اگر دعوت تی جٹلائک مگر ام باوجود گھسے تم کامیاب تو کامت ران ترین اصحابن اندر شامل گسن قیامت دو کیازِ ابراہیم صوبوس نیچو آزرس گو نسبت ات متعلق کیا دین وال یت پان سان خاطر مسلمان ناو آسن کافی اشوت پہ پن تکیتم بعض کن عظیم دعوت ست منسلک شاید کن دعوت ست جڑت عمل نش بعید آسن تہ کامرانی خاطر کامیابی خاطر سان خاطر اک زمان مگر نہ مسلمانو بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک 3350 راوی شعبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون مال پتھرن ہندس بارس اندر سگو یہ فرموک یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام کر ملاقات پنس والد صاحب جمس آزر اس قیامت دو ام پت ملاقات کرن پت والا وجہی آزر قدرت وغدرہ
لبہ ابراہیم علیہ السلام پنس والد صاحب سندس رویس پہ گرد آلود آم سند روی سپد بے فرموک سیاہی اندس رویس نال ولت اندس رویس سیاہی نال ولت ام سند رویس گرد آلود یہ باب صاحب ابراہیم علیہ السلام سند آذر ام پت یم سات ابراہیم علیہ السلام ام سۭتۍ ملاقات کر امس ون ابراہیم علیہ السلام فیقول له ابراہیم علیہ السلام ون پنس والد صاحبس کیاز شفقت محبت پنس مالس پنس مالس پنس والد صاحبس فرمایس علم اقل لك لا تأسنی اے میانی والد صاحب ژے ونیاوی نا مے روی زمینس پہ ژٕ ما کر میٲنۍ نافرمان ژے ونیاوی نا ژٕ ما جُٹلاو میٲنۍ دعوت یہ دعوت چھ بس یہ دعوت چھ فضول یہ دعوت چھ باطل یہ چھ دنیا و آخرت کی ذلتک سبب کمی شفقت سان سمجھایا کمی محبت سان سمجھایا ام پتہ امس مالس گژھِ احساس گوبر پھسیوس گوبر تعاونس لوگس گوبرا مصیبتس لوگس گوبرا ون چھم نہ بچنک کان سہارا باسن کی ون چھم نہ بچنچ کان سبیل باسن کی فیقول ابوہ یہ والد صاحب ونی فالیوم لا عاصیک گوبرا اس کی پڑ بچوئی نافرمانی کرہن گوبرا ون باسیوم چانی دعوت اس پزرش دعوت گوبرا ون باسیوم چانی کاتھ اس پزرس پڑ مبنی گوبرا ون باسیوم چانی کاتھ اس صداقت اس پڑ مبنی اس کی پڑ بچوئی نافرمانی کرہن کی اس کی پڑ بچوئی نافرمانی کرہن کی قرآن مقدس ون یہ ابراہیم علیہ السلام سن والد یوت وجن کی قرآن مقدس ونن یل اخ انسان قیامت دو اللہ تعالی سن دربار امہ نافرمانی ہن رب سن دربار ژلنک سزا وچ جہنم پنن برہ کن وچ یہ انسان کرے اعتراف فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل اے میان رب بس اعتراف کرن یہ اعتراف کرن ساری یمن دنیا سندر پنہ نافرمانی ہند اعتراف کر یمن دنیا سندر پنہ معصیتک اعتراف کر کی رب سن دربار یل عذاب وچن یل جہنم برہ کن وچن فاعترفنا بذنوبنا پروردگار چھ اعتراف کرنا چھ غلط گومت دنیا سندر پروردگار چھ اعتراف کرن اس تجن قدر کرن دنیا سندر رب چھ اعتراف کرن اس توگن چان دربار قریب ین دنیا سندر کی پروردگار چھ یم کتھن اعتراف کرن اسی قدمس پہ چوئی نافرمانی کرن فهل الى خروج من سبیل پروردگار چھ ژلنچ وتھا پروردگار چھ بچنچ وتھا پروردگار چھ یم عذاب نش ژلنک وتھ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل پروردگار چھ کان وتھ ژلنچ ون گژھا بہ واپس دنیا سندر چانہ شریعت مطابق گزارا زندگی چانہ دین مطابق گزارا زندگی ونی ما بعمل صالحات ڈیر چانہ دربار پروردگار بس سے چانہ دربار آز محلت منگن مگر رب دپن تم سات اعتراف کرن دین ژے کھاہ فائدہ پیش پروردگار تم سات اعتراف تقصیر کرن دین ژے کھاہ فائدہ یہ دنیا سندر یوتام ژے زندگی ہند
ثوم چھ روشن یوتام تے زندگی چھ باقی یوتام تے زندگی ہندیم لمحات لحظات چھ گزارن یہ موقع چیز توتام ونتی کر اعتراف پیش پروردگار دبس ربا غلطی گیم ربا اعتراف چھ چانہ دربار کرن از کی پڑھ بچائیں نافرمانی کرن از کی پڑھ بچانہ دربار سلن کی پروردگار جہالت سندر زندگی گزارم چانہ دربار چھ ات کھڑا کرن پروردگار کرم تم سیئات معاف رب چھ فرماون عسى ان يبدل الله سيئاتهم حسنات رب سن رحمت رب سن کرم رب سن فضل چھ تیوتا رب فرماون یل از تہ اعتراف کرک چانن پتمن سیئاتن ہنز بر زندگی کری معاف چانن گناہن لکھ پروردگار نیکین اندر پروردگار چانن گناہن لکھ نیکین اندر پروردگار چانی بے حیات بے شرم زندگی بدلائے حیاتدار زندگی لکھی پروردگار مگر از تہ اعتراف کرک از اعتراف کرن چھ چانی خاطر باعث نجات یل تت اعتراف کرن سو اعتراف دین ژے کانٛہہ فٲیدٕ رب سٕنٛدِ دربار سو چانہ خاطر عذابک موقع سو چانہ خاطر رسوا گژھنُک موقع نجات دین تۄہہِ تہٕ مےٚ رسوائی نش پروردگار آمین یا رب العالمین فرموک ابا جان ونہِ گوبرا بنا کر ون چوین آفر گوبرا ژے ہا ونیات پوز گوبرا ژے ہا ونیات پزرس پڑ مبنی صداقتس پڑ مبنی کت مگر بچ سے ون اعتراف کرن سو دنیائی تم دنیائی افکار تم دنیائی نظریات ساری باطل چون کتس پزرس پڑ مبنی مگر ابراہیم علیہ السلام ربس پروردگارا یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون پروردگارا ژے چھُتھ مےٚ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت قیامتک دۄہ تمن نہٕ بہٕ کمزور پیش کٔرِتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار اگر مےٚ برونٛہہ کَنہِ میون والد یی جہنمس پکناونہٕ یہ چھُ وقت کس پیغمبر سٕنٛدِ خٲطرٕ کمزوری ہُنٛد سبب یہ چھُ وقت کس پیغمبر سٕنٛدِ خٲطرٕ مصیبتُک سبب یہ چھُ وقت کس پیغمبر سٕنٛدِ خٲطرٕ بڑ تشویشک سبب یہ چھُ میانہ کمزور گژھنُک سبب میانہ رب اگر میون والد صٲب مےٚ برونٛہہ کَنہِ یی جہنمس پکناونہٕ یہِ آسہِ میانہ خٲطرٕ کمزوری ہُنٛد مقام مگر رب ژےٚ چھُتھ وعدٕ کوٚرمُت بہٕ دِمتھ نہٕ ژٕ محشرس اندر کمزور پیش کٔرِتھ پروردگار آز رٔچھِ زِ میون عزت پروردگار آز تھٲے زِ میٲنِس عزتس کٔرۍ زِ رٲچھ یہ چھُ ابراہیم علیہ السلام پیش پروردگار ونان مگر رب چھُس دپان مےٚ چھِ پاے چون مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ وعدٕ کوٚرمُت کمزور دِمتھ نہٕ بہٕ پیش کٔرِتھ کینٛہہ فیقول اللہ تعالی البتہ یہ کتھ بوز قانون خداوندی بوز رب سُنٛد کتھ بوز انی حرمت الجنت علی الکافرین میں چھُ جنت کوٚرمُت حرام کافرن پٮ۪ٹھ میں چھُ کوٚرمُت جنت حرام نافرمانن پٮ۪ٹھ میں چھُ جنت کوٚرمُت حرام مشرکن پٮ۪ٹھ مشرک ہیٚکہِ نہٕ جنتس داخل گژھِتھ اگر سُہ پیغمبر سُنٛد والد تہِ آسہِ اگر سُہ پیغمبر سُنٛد اولاد تہِ آسہِ اگر سُہ پیغمبر ذات تہِ آسہِ اگر سُہ پیٖرٕ سُنٛد اولاد تہِ آسہِ اگر سُہ ولی سُنٛد اولاد تہِ آسہِ نسبت ہیٚکہِ نہٕ انسانس کامیٲبی تہٕ کامرٲنی دِتھ یوٚتام انسانس عمل آسہِ سۭتۍ ییٚلہِ عمل آسہِ سۭتۍ یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ باعث کامیٲبی کیازِ بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من بدا به عمله فرموک ییٚمِس انسانس پنٕنۍ عمل پتھ کرِ لم یسرب به نسبه تٔمۍ سُنٛد نسب ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس برونٛہہ پکنٲیِتھ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ سُنٛد نسب برونٛہہ پکنٲیِتھ کینٛہہ یہِ ٲسۍتن پیٖرٕ سُنٛد نیٚچوٗ یہِ ٲسۍتن ولی سُنٛد نیٚچوٗ یہِ ٲسۍتن صحابی سُنٛد نیٚچوٗ یہِ ٲسۍتن پیغمبر سُنٛد نیٚچوٗ ییٚمِس پنٕنۍ عمل پتھ کرِ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ نسب برونٛہہ کُن پکنٲیِتھ تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ نسب برونٛہہ کُن پکنٲیِتھ أڑۍ چھِ دپان مےٚ چھُ فلٲنۍ ڈوٚکھ أڑۍ چھِ دپان مےٚ چھُ فِستٲنۍ ڈوٚکھ مےٚ کیاہ چھُ کم مےٚ چھُ فلٲنۍ سُنٛد سایہِ تتہِ مےٚ کیاہ چھُ غم مےٚ چھِ پیٖرٕ سٕنٛدِس دامنس تھپھ تتہِ مےٚ کیاہ چھُ غم مےٚ چھِ بیتی پیٖرس دامنس کٔرمٕژ تھپھ مےٚ چھِ فلٲنۍ
زیارت ست تعلق میں فلان بزرگ ست تعلق بس فلان قبر پہ گسن مگر یہ دھوکہ واللہ مسلمانو ما کرو پن رچ عمل برباد ما کرو پنہ عمل صالح برباد یہ سو محشرس اندر باعث رسوائی باعث ناکامی باعث ذلت کیاز نجات میلو تمس یمس یم سن عمل برہ پکنائے تمسی میلو نجات در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ قرآن مقدس دپن لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب جنت کامیابی چھن ژھڑے دعوی ست حاصل سپدن جنت کامرانی چھن ژھڑے دعوی ست حاصل سپدن اس دعوی بڑ مگر دعوی گژھِ دلیل آسن عمل مگر عملی کردار چھن مسلمان سن نظر یوان کی یہ اہل حدیث تہ نافرمان یہ باقی طبقہ تہ نافرمان یہ سلفیت دعوی کرن وول تہ تھومت دعوی محدود زبان تام امس چھن 5 وقت نماز پڑھنے سوین فرصت امس چھن ون 5 وقت نماز مسجد اندر پڑھنس فرصت امس باسان بہ چھس ٹھیکدار جنتک امس باسان بہ چھس ٹھیکدار جنتک امس نش چھن ون عملی ہند کردار نظر یوان کی یمس مسلمانس نے عملی ہنز بوئی سہ تنہ خاطر دنیا و آخرتس اندر ناکامی تو نامرادی ہند سبب کیاز بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نسبت ہیکو تہ برہ کن پکنائت کی یم سات ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ربس پروردگارہ بہ گژھس نہ کمزور گژھن پروردگارہ بہ گژھس نہ کمزور گژھن ازکہ دہ گژھس نہ بہ کمزور گژھن رب دپس البتہ وعدہ چھُ رب سُنٛد انی حرمت الجنت علی الکافرین جنت چھُ اللہ تعالیٰ کافرس پہ حرام کورمت مشرکس پہ حرام کورمت البتہ رب ونس یس چون والد ابراہیم علیہ السلام امس یہ اکس جانور سن شکل یہ مول پیغمبر اس کرو ہنا گو اس کرو ہنا غور اس کرو پنس پانس احتساب یہ وقت کس پیغمبر سن والد امس ون رب اکس جانور سن شکلی ابراہیم علیہ السلام سندس مالس دن ام پتہ یہ جانور یہ ذبح کرنا ام پتہ ون رب ثم یقال یا ابراہیم اے ابراہیم ما تحت رجلیک وش پنن پائے مبارکن کو پائے مبارکو بن کی ابراہیم علیہ السلام سن مول اکی جانور سن شکل اندر ذبح کرد بت کھکڑی جہنم اندر سبحان اللہ اکس پیغمبر سن مول یہ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء پرزو گر حدیث مبارک 335 یہ شش دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یمن ون توئی وشو پنن پائے مبارکن کن توئی وشو تہند والد صاحب ذبح کرتے کہ جانور سن شکل اندر جہنم اندر یہ داخل کر گو قدرہ یہ کہ یس نسبت نسبت دینس چھن پانوین تعلق نسبت دینس چھن پانوین تعلق کی لوط علیہ السلام اس پیغمبر گرواجین یس انس دعوت مخالف تم سن ٹھکان کور جہنم بیان رب کائنات کھاوت چھ پیغمبر نوح علیہ السلام وقت برگزید پیغمبر ام سن اولاد امس کر جہنم رسید پروردگار ایک سائڈ اس انا ربکم العالی وننول فرعون ام سن گرواجن یہ خاطر جنت ضمانت دس ربن آسیہ علیہ السلام اک سائڈ نافرمان خاود بے سائڈ گرواجن فرموک دنیا سے اندر چھ کامل مردن اندر چوارا کامل گزرے مردن اندر چوارا کامل گزرے فرموک زنن اندر چھن زاد کامل گزرے زنن اندر فرموک ناو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی دویم فرموک آسیہ علیہ السلام
تریم فرموک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ژورم کرزو پانے ژورم پڑزو پانے فرموک مردن اندر چوارا کامل گزریمت البت زنن اندر چھ کامل گزریمت فرعون سند گرواجن آسیہ علیہ السلام بے سائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہن پیتر ابو لہب یمس بارس اندر اللہ تعالی قرآن مقدس اخ سور نازل کر قیامت کس دہس تام یمس نہ کہیں سور یاد آسہ کم از کم چھ سور آسن یاد یس تہ نماز پڑھ قیامت کس صبح تام تمس پہ لعنت کرن عام انسان تمس پہ لعنت کرمت ربن امی شش بوزنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس بوزنا وعید جہنم رب کائنات تم سن گرواج یس پیچین اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جہنم اندر لکڑ جمع کر یم سن ٹھیکان جہنم کر بیان ربن قرآن مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن بیاق پیتر ابو طالب یہ مارا خدمت کر یہ مارا شفقت کردار ہو یہ مارا محبت کردار ہو مگر یہ کردار ہاون یہ شفقت ہاون ام باوجود تم سن ٹھیکان جہنم کیا امن ایمان برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ گو نسبتاً ہم تعلق نسبت ہے کہ کہاں تعلق دیت کیازِ کامیابی دیت یل تو پڑھو ابراہیم علیہ السلام متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء اخ شتو قرآن مقدس اندر بوزن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ تعالیٰ نس پن یار یمس خلیل اللہ لقب رب سن خلیل یندس دلس اندر محبت بسیت اس پنس معبود برحق سو یہ محبت مثال دے پڑھمش یہند مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا فرمو قیامت الباپا گیسے تمام انسان حشر سبد مرد و زن یماسن یمن تل پروردگار بغیر قربان بغیر لباس اور مرد بغیر ختنہ فرمو بغیر قربان بغیر لباس بغیر ختنہ ین تلنا محشر سندر حشر سبد تمام لوکن امپت فرمو ثم قرا كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين امپت کر کی آیت مبارک تلاوت كما بدانا اول خلق نعيده یت گڑ رب بننیو یل ماجی ہند رحمان اندر دنیای زندگی کن پروردگارن انیو بغیر لباس بغیر قربان بغیر ختنہ یت پر برہنا آئی وہ دنیا سندر یتھے پٹلو برہنا پروردگار محشر اور وعدن علینا انا كنا فاعلین یہ وعد اس خاطر اور اس روزو یہ وعد ضرور کر مگر وانن کیا شمیا فرمو واول من یقصى یوم القیامت ابراہیم فرمو گۄڈنیُک شخص یمس قیامت دو لباس لاگہِ پروردگار سُہ آسہِ ابراہیم علیہ السلام گۄڈنیُک شخص یمس لباس لاگہِ پروردگار سُہ آسہِ ابراہیم علیہ السلام عظمت وول پیغمبر برگزید پیغمبر اسارنیا ون لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فرموک تمن لوکن خاطر چھو اسوہ کاملہ رول ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا تمن لوکن خاطر
یمن آخرتس پر ایمان یمن ربس پر ایمان اور یم کثرت سان ذکر کرن وول یہند خاطر کور اسوہ کاملہ بیان ربن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ون ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا تو کرزو پھالو تو کرزو توحید کس بارس اندر اتباع وقت کس برگزید پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یہ گئی عظمت یہ گو مقام یہ گو مرتب مگر یم تے کن پنس مشرک والدس جہنم نش بچائیت کت زو یاد یہ پھلائن صاحب تو پھستائن صاحب تہی ادبار اندر غلط فہمی اندر تھائی یہ یسو اپن فلانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے پھستانی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ ذلتک سبب یہ بربادی ان سبب یہ تت اسلامی پیغام اس خلاف اس پیغام بو ہو تو بو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو لہذا نسبت یہ خواب غفلت اندر تھیو یوتام نے انسانس عمل پختہ آسی یوتام نے انسانس ایمان پختہ آسی یوتام نے انسانس کردار پختہ آسی توتام روزو نہ خام خیالی تو وشفل تھنکنگ اندر کیا یاس وہ تک ذلت باعث یاس یہ ذلت باعث اللہ کرنے اس عمل ان کردار نصیب آمین یا رب العالمین دویم کات کا یہ ابراہیم علیہ السلام سن سیرت اندر اس نے بیا کت لبیو بس مختلف انداز ویسن سمجھاؤ یم سات ابراہیم علیہ السلام مصر کن حدودن اندر داخل گئی مصر کن حدودن اندر داخل گئی سوتیس گرواجنی یہ تو پڑھمت آسی سارا علیہ السلام سارا علیہ السلام یل توڑ گئی مصرک بادشاہ یہ چھیڑ خانی کرن مستورات یہ تو بوزمت آسی بارہا بوزمت ام یتھے بوز یت یمن حدودن اندر مصر کس حدودن اندر صاحب داخل گومت یمس خاتون سچ یا سڑا زیادہ خوبصورت یا سڑا زیادہ آفتاب کڑا حسن جمال اندر ممتاز حیثیت اندو کارندو وچ تمو واچنو شش بادشاہ دپیس یور پھلن آمت امو سوز اخ نفر ابراہیم علیہ السلام اس پرسک یوس مرد امس دپیس کیا واتی امو نو کش میں بینی یا توریہ ونن شریعت ان اپوز ونیو بلکہ توریہ یس اکس پیغمبر سن خاطر پرمیٹڈ چھ آسان یمو ون اس میں بینی کیا اسلامی رشتہ حساب ام سات اس روئی زمین اس پر ابراہیم علیہ السلام تو اند گھر واجنی والا بے کا مومن تو مومنہ یہ میں اس روئی زمین اس پر ام پت گو یہ مخاطب کمس کن پن گھر واجنی کن سارا علیہ السلام دبنس یا سارتو لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک چھن روئی زمین اس پر ونستام ونکن موجود کا چیت میں ورائی کا مومن لہذا وَأَنَّ هَذَا سَعَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي یلتم تے پرسن تمن ونزت بشس بینی فَلَا تُكَذِّبِينِ نَسن میں جھٹلایا کہ از میں ون تمن اشمین بینی یلتے تم پرسنائی یہ کیا واتی صدب زک اشم بوئی اور آو سوزن بلاونا آئی سارا علیہ السلام یلیم دربار سندر بلاونا آئی ام پت یل مصر ایک بادشاہن امس خاتون ہند حسن جمال وچ امس دلس وطلے رائے بدل ام ہیت پن اتھ بڑاون ناپاک عزائم ظاہر کر سارا علیہ السلام تل پن اتھ تھود پیش پروردگار تم نے صحیح میان رب اے میان معبود برحق مش ونستام پن صفتس رٲچھ کر مش ونستام پنس عصمتس رٲچھ کر میٲنۍ عفت عصمت چھن ونستام میٲنِس کھاوت سٕنٛدِ ورٲے کٲنٛسہِ داغدار کٔرمٕژ رۄبا مےٚ چھے ونستام پننِس عزتس رٲچھ کٔرمٕژ آز چھُس بہٕ تتھ مُصیبتس منٛز پھٔسِتھ ییٚتہِ نہٕ مےٚ دُبارٕ دویم کانٛہہ بچاون وول چھُ اے میانہِ رۄبہٕ بہٕ چھُسے چانہِ دربار اتھٕ کھڑا کران میٲنِس عفتس کٔرزِ میٲنِس عفتس کٔرزِ رٲچھ ییٚلہِ أمۍ پنٕنۍ ناپاک عزایم ظٲہر کٔر أمۍ تُلہِ اتھٕ برٛونٛہہ کُن أمۍ کوٚر پیش پروردگار دعا فلا تسلط علی الکافر
اے میان ربین یمس کافرس میں پٹ مسلط کر دعا کرنی تر پھالج کر اتن پروردگارن وقت کس بادشاہس پھالج کر وقت کس بادشاہس پروردگارن اتن ام پت گو مخاطب کمس کن سارا علیہ السلام دبنس ربس کر دعا مدینی مصیبت تل نجات دوبار بجم عزائم ظاہر کرنا امت چکوڑ امت چمین ہمشیرہ سشک تمن ہند تمن کن چھے نسبت یمون تکلیف کس حالت اندر بے حیائی پسند کرمت یمون پنن عفت بے حیائی تو بے شرمی پسند کرمت تات حالت اندر یل تمن تکلیف چوس گھیراو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو متفق علیہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرماون عبداللہ بن عباس اک دو پنس شاگردس عطا بن ابی رباح تمنس عطا بن ابی رباح تمنس کیا چھوئی پسند بہاونے سے جنتی خاتون چھوئی پسند بہاونے سے جنتی خاتون دبنس ضرور روئی زمین اس پچ پکن یج بستی اندر چھوڑ جوڑ پکن بہاونے جنتی خاتون دبنس ہاون تمس ہو چھ سیاہ فام خاتون یہ جنتی اگر تے جنت خاتون آسی وچھن ہو سیاہ فام کرہنی سمہت خاتون تمس امس کیا ییت عظمت امس کیا یوت مقام امس کیا یوت مرتب دبنس یہ ایک دو در خدمت محمد رسول اللہ عرض کرن اے میان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دبن باز شس یم امت چکوڑ مش مرگی ہن تکلیف مش گش یون بچس گش یت پتھر پیون فد اللہ تعالی لی ربس کر میان خاطر دعا مے گس ام مرض تل شفایاب کر پروردگار یل ام یہ کت ون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژون امس خاتون ہند سیاہ فام کرہن رنگج بظاہر دنیا اندر کانٛہہ مقام بظاہر نہ کانٛہہ مرتب بظاہر نہ حسن جمال اندر امس کن نہ کانٛہہ وچھنے یہ کر جنتی لوکن نشانی بیان تم آسن گمنام تم آسن زاننے کا تم آسن چھپت بستی اندر آسن تم آسن نام و نمود پسند تم آسن مشہور گسن پسند تم آسن مقبول رب سن دربار مشہور آسن گسن تم پسند کر فرموخ امس خاتون فرموس گبرا ان شئت صبرت ولک الجنہ فرموس گبرا اگر صبر کرک جنت ہدی پروردگار جنت ہدی پروردگار دوپن اگر جنت دیم پروردگار بس بروس یت مرض اندر مگر جنت چھ میانہ خاطر یل میں جنت دی پروردگار سہ چھ میانہ خاطر کامیابی اگر تدیم دنیائی تکلیف تو مصیبت کر برداشت مگر یل میں جنت دی پروردگار باکر گبرا چانہ خاطر دعا شفایاب کری پروردگار دبنس میانہ خاطر چھ جنت کافی مگر بحث اخ کت ون اگر مرگی ہن تکلیف روز تو روز اگر مرگی ہن تکلیف گش روز تو روزن مگر میانہ خاطر کر ربس دعا پروردگار اگر امس مرگی ہن تکلیف روز مگر برہنا گس نہیں گس امس گس ستر کلن کی یہ گس بے پرد گسن کی بنہ چھس بے پرد گسن پسند کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ مرگی ہن تکلیف سروزن مگر بے ستر چھن یم امت شکوڑ ویسن روزن بے پرد چھن یم امت شکوڑ ویسن روزن کی پن عفت چھن ویسن آیات بیات ہون کے امت چکوڑ کے یس امت چکوڑ ون کے ننگ ناموس چکو میں خاطر بنے یم سو آیا رو ین چشمن اندر سو زٹھس تو کانس شفقت رو یمس کوڑ ون فراق نور چواتمت پھیکن تام یمس کوڑ ون فراق چواتمت سینس تام یس کوڑ نہ ون اگ گیا فراق یزار لاگن یس کوڑ ون کے پینٹ قمیض لاگت چگر نیرن یس کوڑ ونکن مستش تخ کرت چھ گر نیرن ان کردار نش چھ حیا رخصت سپدمت ان کردار نش چھ حیا درامت امس چشمن اندر سہ حیا یم حیش تعلیم
امت چن کوڑن دس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو یمی چیزک یمی کردارک واضح تو عیان نمون گسی امت چو کوڑ نش آسن سوشن ونکن نظر یوان دوی ملٹ کرن دعا دوی ملٹ یل اکلٹ دعا کرو امس آئی ات واپس ام دوہرائی دوبار ام کور بیعت قریب بیت تلن ربس کن دعا ات تلن کھڑا پروردگارہ میں پیٹ گژھِ کافر مسلط گژھُن کینٛہہ دوٚیہِ مِنٹ گٔیَس کالج 3 مِنٹ دوٚپُن وۄنۍ چھُس وعدٕ کران ییٚلہِ 3 مِنٹ تہِ دۄہرٲوُن 3 مِنٹ تہِ کوٚرُکھ دُعا 4 مِنٹ دوٚپُن یِمن ہے یہِ چھُ کستام پھِرِش تہِ یور أنمٕژ یہِ چھَنہٕ اِنسان کینٛہہ دوٚپنَس یہِ گٔے میٛٲنۍ کوٗر یہِ ہاجرہ یہِ تُلُن یہِ دِن أمِس خدمتس پٮ۪ٹھ أمِس کِردارس شُبہِ اکھ خادِمہ بلاے أمِس کِردارس شُبہِ اکھ خادِمہ بلاے ابراہیم علیہ السلام سن گھر واجنہ یم سات واپس آئے ہاجرہ ست یس تو فتن دِژکھ ام پتہ آو یتھی واپس وٲتۍ ات پیکھ ابراہیم علیہ السلام کن نظر وهو قائم يصلي في المحراب ابراہیم علیہ السلام ام سات زار پار کر رب سن دربار تم نماز پڑھن سڑا پیچیدہ مسئلہ ام سات نماز پڑھن ام سات نماز پڑھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا هدبه امر عائشہ فرماون فضی الى الصلاة یل پیچید مسئلہ آسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہنا اہتمام کرن ام سیرت تعلیمی علن یم سات پیچید معامل اس ابراہیم علیہ السلام یل دوشن کوگڑ کہن یار اس ممید مددگار تم سات اس نماز پڑھن ات وچھک نماز پڑھن ابراہیم علیہ السلام یم طرف بزار پار کرن ام بڑی مصیبت تل دتک نجات پروردگار دین استیم مصیبت تل نجات اللہ تعالی کرے اس کامیاب